Wagagu, nyumba gucinwo na aikari guthama nimo maundu maria maratunga mundu warangithia maguru make matura-ini matiganite mwena wa Ormoran kaunti-ini ya Laikipia. Amu guku aikari matirona toro ni kwagagio ni ekuirwo a wici wa mahiu. Riũa rĩarathana gwathererũka, aikari aya nĩrĩo maracokwo nĩ mwĩhoko ona gũtuĩka no gwa kahinda kanini, no rĩu thĩna ũyũ nĩ wĩhĩrĩirie thutha wa makĩria ma nyũmba 40 kũmundio mwaki itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kisii Ndogo, haha aikari magĩtarĩria ũrĩa ngero ĩno ĩratabanirio. Tukiwa hapa nje, nilikuwa hapa nje nikaona watu wako huko ng'ambo, sasa wanapita pita tu wanasurura, nikasema hawa ni watu gani hawa? Sasa mimi nikukaribia huko, wanajificha wanaingia huko kwa kichaka. Sasa nikamwambia mama huyu analia hapa, ndio nilimwambia sasa kitu tutafanya tuende na ile vitu tunaweza kama manguo hivi. Ukifuga anatoka naye anakuambia wacha niondoke na hii. Nisipotoka na hii useme niondoke na roho yako ama na hii. Au nasema sasa endeni. Alois Tumbo na Sebastian Magoti ni amwe aria nyumba ciao iracinirwo. Hasara kwa nyumba nilikuwa na mahindi gunia 6, halafu marawe gunia 2, yote iliteketea hapa. Sasa hapa hakuna kitu nimeokoa kwa ndani ya nyumba. Hasara ile yote yani kugharimia, sasa naona kama zaidi ya 1,100. Kuratuika ati ni kuraheanitwo mukana ati maya gutharikirwo kuri muthenya wa keri kiumia giki, ona gutuika matieciragiria u niguo gugatuika. Wapata sisi huko kwa barabara walikuwa wanasema watu wanatoka mbali, nyinyi msipo kujilinda mtoka hapa kwa na usalama, amwezi kumalizia wiki, amwezi kumalizia vizuri. Riu aikari itura riri ni marikitie guthama, amwe ao magithie gwetha guikaro tauni-ini cia Ormoran, Sipiri na Rumuruti. Ngero ino igiuka thiku 2 tu thutha wa commissioner wa Rift Valley George Natembea gwikinya Ormoran na kumoria matigathame, amu thirikari ni ikumahe ugitiri. Na uria mekire Mount Elgon, uria mekire Baragoi kuria kuri na mikurio tenu eri guku, ona guku moke mahure andu aya, tondu aya ni andu matari natha, na ni turamakana turarigwo ni thirikari eikarire uguo, angikorwo makora muthigari matiramutiga, makora muraia matiramutiga, riu ni turarigwo ona ithuĩ turi au. Aikari a matura ma Miharati, Merigwet, Survey, Magadi gatagati ka mangi ona o matirona toro ni kwagagio, riu makienda thirikari gwika mituki na kung'ethanira na ekina yaya. Tunataka serikali itufikirie ikiwezekana, kwa sababu hata ukipita kwa hii mashamba yetu hata marawa hatujatoa. Watube ulinzi wa kutosha, watuletee watuwekee hapa, hata wakileta mahema pora waleta askari hapa ndio wataanza kufanya tutoa hii marawa hapa. Tunataka Matiang'i akuje hapa. Kuna wakati mlisikia zemu ya Kitare, hao majangili walikuwa huko, walikuwa wanasumbua watu zaidi, lakini maneno yalifanyika huko, hata saa hii kuna amani, na hii amani tunataka ikue hapa. Koguo ni twahoya thirikari yuke ihurane na githaka giki, na wako kuri undu kungiendeka na thi wa mutito uyu waku Kigarman, to ni ryo hithiro riao tutemere andu aitu aria angi mari na kuu na matari na gwa guikara, moke maikare guku nigetha marime, nigetha marĩithie, na tumenye ithuothe turi Kenya imwe. Ngero yambĩrĩirie na mukana no mũingĩ wa itũra rĩrĩ ũkĩhũthĩrĩria no kia ndeto icio ona itherũ, na muthia nyũmba ciao irahĩhio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki, rĩu magĩtigwo matarĩ na ũikaro. Ngiribotera Inooro TV kuma itũra rĩa Kisii Ndogo Ormoran, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.